Alikuwa ngano masia sino bispinga cha waliwa. Alipila mzima. Paseka siyabonga-ke ngale mini ngathesi sokuyisikhathi sokubalwa kwezwi likaThixo. Matthew 27 from verse 62. Sizoqala-ke kuMateyu 27 siqalisela ku verse 62. Matthew 27 verse 62. Nala machero lo tevela hola udirugisela utambo. Vochipe vahuru na vafarisei vadavothe ya Pilato. Vari murena, roelevo zveula mudziyo kura vatu amba akadichira. Ndidovua opera maduva mararu. Ndizvinerariredza uri charo chilindwe. Ubuye ushike duva lavuraru. Uri vafunzi wavawe vasadhodha vamutsva vakonoudza vatu vari ovhuwa vafuri. Mazvipi ayo agodovipa pirakare. Pilato ari varindi ngevo. Chimbilani niyolinda ngaune na diva. Vone vaya vatangisa charo ngavarindi. Vakandisa tombo ngarushayo rwavo. Ku verse 62 ngamuso ngasemva kokulungisela abaprista abakulu nabafarisi babutana kuPilato. Bathi Nkosi, siyakhumbula ukuba lo mkhosisi wathi esekhona emva kwezinsuku ezintathu ngiyakuvuka. Awuyale ukuba ithuna liqinise kuze kube usuku lwesithathu. Una kufike abafundi bakhe bamebe usuku baye bathi kubantu uvukile kwabafileyo ukuthi inkohliso yokuphela ibe yimbi kuleyo kuqala. Pilato wathi kubo, seninabalindi, hambani niliqinise njengokubona kwenu. Bemuka baliqinisa ithuna, bebeka uphawu etsheni, bemisa abalindi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa na Paseka ya zimangazi. Paseka yezimangaliso. Kasongo angori na mwandi mwa wazikanukisao. Na Paseka ya oneni kanukisao. Ati servisi za oneni zikanukisao. Toji abane babanga ngomuri bali miningazo. Kadibaka kuchimbele kapulani ya mzimu ya Paseka. Ukambisana ke ukamba we Paseka ligatiko. Romubona chifarwa ngalabuna. Sambona efawa ke ebanjwa ngolesine. Achisengisiwa. Bamtonisisa ke lachanga macheroni. Awaze wasa. Baya bamubambasi na mulandu. Bakamba bambetela ngenaka. Mulandu wao ni wabo mwalwangatata na chipambano ubo mwalwofi Jesu Khosi y'Abayuda. Manje ikala lake la palayo la panye kwa pezulu entabeni. Ubo wone Jesu inkosi y'Abayuda. Ubo wone mulandu wao muwana. Kuna loko kwa mtalikala lake lipo. We magistrata umwalari akisenga wana uonoyo. Kuna loko magistrate wako na owa etonisita balezo zinsuku. Wabona ulikala elinga palo alifabe yeye. Wabona nchikobe ya mloba mamadekwana. Wabona pelishona ke kizolo. Uchibana mwe munawa mfume achumbela mtumbu wao. Wabona ke omunyo etinoti ekamba ekyakela ku Pilato umzimba wa Jesu. Acha chungungwa charoni cha special. Wakamba ke wayafika wayafaka wayalewa tuneli enali lise kakulu. Akungurusala tomboli huru leba fuma kazina bone batibona. Wakikelwa ke icheni kulu na bonke babekona abafazi bakubona uthi kwenzweni. Umulo etwa sabata echikotoma. Manje ke kuyamangalisa ukuthi lokho kungcwatshwa wangcwatshwa ke iPaseka isabata liqalisayo. Lori mungu ichipela sabata weno thoma. Wathi sokuphela ke ukungcwatshwa kwenkosi iPaseka isabata kona bisiphelile. Lichichanga macholo ni sabata yobeo tena. Ngakuthatha bakhona isabata lase lingena ke awufana umshumo. Awubelanga usetshenzwe umsebenzi. Hayi. Disabata. Ulisabata kubelanga kuphatha enye into. Sabata witu wichituma kugodora berabezi. Sabata wenza enye into indaba ngeke uyafuneka kuphela. Zimangaza unga machero ni ya sabata. Zimangaza unga
divanira na bakalozi lola namusi. Kasilazi kuti lizopaterani esilaziyo ilona lele sikulo. Majuda na bafarisei na bamamwano bakombula. Amajuda nalaba babegcina imithetho nokuyibhala nokuyikhumbula sebekhumbula okumele bakukhumbule. Bahamba sabatha. Bakhumbula lokho okumele bakukhumbule baze bakhosa nesabatha la. Mzalwane uzohamba zote msizwa lo fellowship. Uzokukhosa konke nxa ilanga selifikile lokufa. Ngoba libale madubani babili so ndonga zote. Ukangilane nalo lelo langa uzokukhosa konke. Sinetha totali mfila mzimu lela balichamba na iwo sikuna majira. Oyabe sokudingakala ngaleso sikhathi ilizwi likaThixo elalikhulunywa kuwe zonke isikhathi. Zino zoba zikwabhaka ulibone bulimini ngalo. Sokusiya ngokuthi wena wathini ngalo lapho wawuliza khona. Bali yahumbula mzee ukura bathu zihamba akazichira. Ziyakhumbula abantu umkhothise esaphila. Uruzovakala mkati walabraro. Uthi wenza kuvuka ngosuku lwesithathu. Nawe ingabasabatha. Noma kuyisabatha bantu. Yawitweziyoda, jenishira deyotabanya. Yake mthole imali nakho konke okungenziwa ukuthi kulungiswe ngendlela epheleleyo. Lukisani zisemende. Lukisani nezisamende. Wana ni kontrakt yotabanya. Yenze ube netenda yokuphakisayo fast track. Mesorotere ale ndifinika uye. Namasothala wakadeka ngobulisi bageze. Nabayisabatha ngoba kuhamba zolimi wasabatha upana. Haleluya. Nabona laba ababelitogomela leli sabatha ababelilinda leli sabatha sebekhothiwe ukuthi umnikazi wesabatha ukhona la. Ngala ngamasiyari. Namhla emini ngelamhlanu lizile khona lo. Amen. Ngala church pambanoni. Ngolesihlanu esephambanweni Nasabatha utuwa naye. nabalaba abagcina isabatha bahamba naye Atuwa naye pambanoni labantu banopenza. ngoba ilanga lokugcina lokuphelelisa lokhu ababekulinda owesabatha. Ngokutangalela kuchumeza ngayamba chintu chiyavelela. uJesu esikhuluma ngaye ngalendlela engakhuluma ulutho luyenzeka. Kwamba ngamune wabasadeli muna wamshumi. Sikhuluma ngenkosi, inkosi eyayisebenza ingozeli ingalali emsebenzini. Muna walufuno lumangathawo. Indoda enothando olumangalisayo. Lufuno lusapeli, lufuno lusabhumi. Uthando olungapheliyo, uthando olungenamkhawulo. Ngala utamatu wana zitu zote zibi zote atuwana zochipambano. Haleluya. Ngolesihlanu uyakwazi wathwala konke ukudabuka kwethu nokuhlupheka kwethu wakhamba nakho wehla waqansa esiphambanweni lakho. Namuna atuwana wechipambano. Lalokho ababekugcina umthetho wakhamba nawo esiphambanweni. Asala ifangeli yote chikoto chumaisi. Wakhamba nakho wasala kulento ile kuphela. Ivangeli lidlulela phambili. Chikoto andiwa imapungo madipa. Kuzakhulunywa indaba ezinhle. Uri Petrono sala mkokosi yonutua. Manje uPetro sesele inkosi isikhambile. Uri Yesu Kristo amanchumo yorobeza. Uthi sekhuluma uPetro uthi inkosi Jesu kayithumanga ukuthi ngiyebhabhatisa. Lwechumo liliyohamba mapungo wa mzima. Ngiyekhuluma izindaba ezinhle zevangeli. Uri chipambano chisazopunguzwa. Uthi isiphambano singamoshwa. Nama musingano masiyari. Rikwemisela chipambano mta. Isiphambano phezulu phezulu. Soto kwa Mroma kala Palestina. Wasifakiwe sibhayekiwe ngalelo langa ePalestini. Nama ropa ole ufyaka dyamba. Nakathesi igazi lakhe lilokhu lisakhuluma. Ufyaka diba fresh anga maropa abe. Uyazi-ke igazi likaJesu lilokhu limanzi, lilokhu li-fresh, lilokhu lisasebenza, lilokhu linjalo
nawo Makani umhlangano sazokumangalisayo. uri mudzimu wangi mutu Uthixo kasomuntu. arayamba chiti wachibveredza navajuda navamangwaro vanoziva zori vomutangamba chiti chizoitea Navajuda navamebhala imibhalo babekwazi ukuthi lo engakhuluma kuzovela. vana vavokakapa vachivori ndimudziyo kupura vatu okuranyisa Manje base bekhuluma into engazwakaliyo lapho besithi lo mkhohlisi. Bakhulumelani ngomkhohlisi webhizi ngale ndlela. ndinyi wavo ngwakuyamukura wawuna Ngubani owake wamqambela amanga? ndimunna wave nachilidzi odzala chilidzi Wayindoda egcwele umusa. odzala ufike vachirira chivona vana vababa zviliwa zvichipera avaitira zvino Uyakwazi ngelinye ilanga wathi sokuphelile ukudla wabazwela abantwana bakababa wakhe bathi bakavuma ngomude mani baza kunetha lapho baza kuya khona baza kukhathala masibalungisele ukudla lapho esami. kusina zvaunwa avaitira vheni vanwa Glory to God. Kungasena manzi enkangala wabenzela amanzi banathe emthonjeni. achivana munna wavo unodzora 38 years Glory to God. Wathola omunye undoda owayesehleli iminyaka efika 38 years engahambi eyisishosha selokhu wazalwayo. ovachikorobha mutu wapona Wayenzani okokuqila abantu khona? kusvika kawo muradzi asakona uridziva lichiritiwa ari uyafuna kupora Wafika-ke wabona omunye owayengaboni isiphofu wathi ufuna ukubona na. amen haleluya iwovoyo nemurandi yavo yavachichimbira chiita kava Iwona lawo izona lezi zenzo ayehamba ezenza ebantwini esesekhona emhlabeni. hari nimwedzi vachikochimbira ndiviwo vomugivera kana vomukati yaveke uwana vanana vafumakadzi vakobvaka koro vakoya rufuni vakoburunga mwana muchipedzi vakupedzisa mwana wamiya wemuchipedzi vachikotuwa vachikomuburunga uchikoririwa ngamanda Uyazi ngelinye ilanga uthe ehamba asazi ukuthi kwakuphakathi kweviki kumbeni kwakudlisa abantwana nalela baliqakathekisayo asikwazi kodwa wayehamba esiya kwenye indawo wasehlangana nalaba bantu icula labantu bephethe umntwana onguye yedwa walomama befaka ohlangeni bekhala nokukhala ngokuba lo mama wayefelwe lithemba lakhe kuphela. amuvusa Wafika wamvusa. Glory to God. ayachifika mutani wakonani yawe vachifi lazaro Wathi efika-ke emzini lapho kwakuhlala-ke omunye umfundi wakhe owayethiwa nguLazaro. vanopedza mazuva mana Wasefile lo Lazaro senezinsuku ezine engathiwe. wanakaradzisa wechikolinga marita namariya vachiri jesu wolenga mani Uyazi wathola laba odadewabo bakaLazaro bekhala besithi umfowethu sephelile sefile senuka. riko zamusumbedza milandu yawe yeyamwisa chipambano Zama ukuthi silitshengise bantu bakamlimi ukuthi libone ukuthi nanka amacala akhe abamtholela wona ukuthi bamlengise laphana esiphambanweni. ari angofa lazaro toetera Yafika inkosi yamakhosi yathi hayi kafanga uLazaro ulele. abidzelela ngachifili huru ari lazaro Yabantu waphaza ngelizwi elikhulu wathi Lazaro. lazaro avuwa Lazaro wavuka. obukulu athema kufara yavafara miyanu mwana wa miyanga Khona lokhu zwana dadewethu okukubambileyo wapha iphila mzini okukubambileyo umkhuhlane wona lo okubambileyo uyaliswa izwi likaThixo. malwadze oke achira ashava iphila mzini Uyazi kuba into zonke kuThixo ziyaphila nemikhuhlane iyaphila iyashwa izwi likaThixo. uthando lukaThixo luyangimagalisa lusisusisa
Chapter 3, verse 18, 19, and 20. Glory to God. Peter Okala, verse 3, verse 18 to 20. Petro yotoma chapter 3 verse 18 to 20. Yes. Ufana Kristo o yafera zvikatihi. Olugawa afera vasongolugawo. Urearise amzi. Omugawa lwanama. Ochidzwa muya. Oraro oyayofunza na mimuya irekoto. Yekale isitende musi usapera biru wa mzimu horindela makubani anoake. Musi uchikolugiswa ila murungero. Yeya jena kayo vasivanji. Ni ulitotano na mcharu. Bachidzwa vavamadi. Verse 18. Amen. Ngokuba nayo Kristu wachupeka kanye ngezono olungileyo wachupekela bangalungile ukuba sise kuThixo wabulawa enyameni waphiliswe emoyeni akamba naye wabashumayeza omoya abasekuboshweni abakade bengalalelanga lapho kwakuhlalele ukubekezela kukaThixo ngesikhathi sikaNoah usakhiwa umkhumbi abasindiswa kuwo abayingcozana ukuthi abachiyagalombili ngamanzi. Hallelujah. Kwamba ngakosi shumao. Shuma ngendoda esebenzayo. Bongo amachipambanoni. Babe mpethele esipambanweni. Bathirizopela. Bathisokuphelile. Abantu bathikadumbula mapunga mfumi na divasi. Ngabe sakumbula lwana isinoti uDivasi lo Lazaro. Paradiso na Hades zoba zitsini. Kutanga leso sikhathi iparadise neHades kwakwakelene. Ukobudza wewe wachanda cha Lord na Musi. Ngano matekwana. Yebo. Idobana iwe paradiso. Utela lo esesandleni sokudla. Uthi zwana namhla ngizoba nawe paradise. Amen. Munna wa mshu. Indoda yomsebenzi. Achipedza unekedza muya achirizovhureya. Wayeqeda ukuthi sokwanele wanikeza umphefumulo wakhe kubaba wathi kuphelele. Lapho-ke ilembu elalivala indawo engcwele ladabuka ngaphakathi.
chombo chichikwanduwa amatshe asephuka shango lichidzinginyeya baba nokunyikinyeka komhlaba shango lichisvipara baba mnyama emhlabeni wonke eno vakojena mshumoni yena wayingena emsebenzini glory to God kuti paradiso aisalta dhuru wathatha iparadise yadiloketa to heaven nahoyi wachanda chaula badiloketa nalo owayesezindiswe khonapho wakhanjiswa khonale okwazokufika qala ukuba khona neparadise ngokuba senahlukaniswa ne-highgate kwabakhelele lapho kwaba ne-separation jesu womsiya mavitani kristu ogonya ujesu umzimba owuthiwa ngujesu kwakuthiwa yinyama kodwa umoya ongukristu usemsebenzini achipedza chona umshumo uteverera vari pasi uteqeda umsebenzi wokwahlulela bonke abasemhlabeni elichithile igazi wathi kusesekhona abaphansi komhlaba kuna vanana vafumakazi vevaita sviri vachipinga chano wake kulabanye ababezenzisile bazitshayo maningi ndaba ngesikhathi sikanoha vafumakazi vatangana vasidzana vevahana noaka achipata gungwa babekhona babemhleka usulu unowa nxa wayesakha umkhumbi bazibona bona bengcono kodwa lafike lafikayo ngauri gungwa lojiya chipinga chirapupatiwa ngokuba umkhumbi lo wathatha isikhathi eside ukafa 120 years ufike iminyaka eng-120 years vamwe vaya vapata vavona sikorenga vavena muraho kulabanye abake bancedisa bafika bayenza lo msebenzi bathi hayi khona nowa lo msebenzi kawupheli manje yekela sibuyele lapho esivela khona sike senza amafaro vamwe vachimbira vachimusiya vachiri achiri udhona mvura chero chera vaone mvura rutiivona abanye bamchiya bathi heyi ayi awuzake kwenzeke lokho in humankind history this has never happened. It cannot happen scientifically because it doesn't have any historical precedent. Let us go and do our things. God had spoken. Rain, it rained, poured the cats and the dogs. Amen. Zauri hotena wake na mtawa wepesi. Nikubule watu bakamli. Wangena unowa nomuzi wake kuphela. Abantu abangu-8. Bantu bahana zifuo zatenda. Abantu bahala wangena inyamazana endaweni yabantu. Ndo unamfumakazi wayo. Indlovu nonkosikazi wayo. Ndawo unamfumakazi wayo. Lesilwane nonkosikazi waso. Fungubu unamfumakazi wayo. Yona leyo nto wayithi fungubu yangena nonkosikazi wayo. Fungubu unamfumakazi. Khona lokho futhi wangena nomfumakazi wayo. No wanamfumakazi. Noma nayo yangena nomfumakazi wayo. Zibili zvapera gungwani. Zangena zombili zangena mphumeni. Mumuntu chifanyiso cha mudzimu. Umuntu umfanekiso kaThixo. Asaranganda. Bazalwane basongotenda udhena paivhangeri vada vathusa sanengochumwera vada vathusa ngoimberera vada ndingothusa ngodzura pasi ngoteteresa ivhangeri vaya vairemburuchera uyazi vantu vakamlimu masingabuyi lapha ukuzokuba ngabasapotayo ngabavutisa ingoma sikhangele kumshumayeli kodwa kungenalutho olwenzakalayo kithi masingabi ngabatolikelayo kodwa kungenalutho olwenzakalayo kithina masingabi ngabahlabelelayo kodwa kungabi nalutho olwenzakalayo kithina masingabi ngabathathayo ilizwi likaThixo singathathelwa zinyamazana chine mudzimu asachitodheni zvipesi uThixo angakufuniyo anondona kuphela anani vavona vakabhita zviri mbusoni wa mudzimu wavakasvika usazenza izono fowethu ezulwini ungefike ichona chinekazovapambanisana ivhangeri kuphela okuza kuvalela urimini jesu asati yachipambano vova vachila vova vachinwa mati mauru ati avajiya uthi Jesu engakahambi engakabetelwa esipambaneni yabatshela
ukuthi njengalokhu kwakukhona ngesikhathi zikaNoah babeganwa bekhaniswa bengakwazi ukuthi isikhathi sesiphelile kodwa bonke sabuya isikhathi sikaThixo bonke balobele emanzini ngokuba bazange babe nendaba nelizwi likaThixo lisakhuluma. Ora chipedza amba chiprofito chivavawo mudzimu amba maitsi yawo ipasi vazalwa ikonodowisa uwe naiwe mune wakhuluma isiprofeti esibuhlungu kakhulu engakahambi uyaphanyekwa xa uThixo ekhuluma abantu bakamlimi masingakutshayi indiva lokhu akukhulumayo ngokuba kuzenzakala kuzofezeka. Alizvitoraro ngamadhuva murwamutu vatova vachirengisa vatova vachirenga vatova vachidzeya vatova vachidzewa vatova vachipata vatova vachipaturura nani kobona mini apo kalipasina kwanini vantu vakatiko nojesu ekhuluma ngezikhathi zethu uthi ngalezo zikhathi babe bethengisa bethenga besakha beganwa beganisa besenza yonke into emhlabeni kodwa benza usuku lwenkosi benza usuku lukajesu. vanana vafumakazi ndiyone vakobona zimpela phanda bazobabona abantu babone ngazathi kuqhubekela phambili babone ngazathi ikuhlala kahle babone ngazathi kuphumelela kodwa ilanga likaThixo lisondele. vari mavengele mau